Mamadi Doumbouya écoute de non moƴa parce que iɓe juude hoore beldilaɓe si mini no ɓe juude hoore beldilaɓe ko yon faamu moƴƴa ko mon ko wulan mi torike on noon partager live on si mi ari ɗo mi jooɗike yeeso mon ɗo mbeɗa andi kono addilan mbeɗa andi kadi ko honno mi welata on e ko honno mi duwa on yewtude yimɓe ɓuri réplique lan ɗo attaque lan yewti yewtereji fof mi muñi mi jabotako ɓe mi haalata fi maɓɓe few koɓe faala komi wowlu inde maɓɓe mi hokka ɓe valeur kono mi waɗata ɗum few hooloɗe lan hoɗoɗo lan mo yalti yennila nene baba mi jabotako mo nano mine ira few kowoni tous que commentaire kala vidéo ji an mi bloqué on tigui donc on tigui waɗu beaucoup attention hedde ko commentaire ji waɗugo di n'importe quel commentaire dans mes vidéos dans les commentaires je vais bloquer la personne ça c'est pire simplement donc ara mi yiɗu kadi ɓe Guinée Bissau ɓen kadi merci beaucoup vive la démocratie ɓendine noon hakkille moƴƴa komi falama ko yewtude ɗo e yiiɗo rumeur ji buyno waɗede ɗo Amara Camara yaariga ardiga Mamadi Doumbouya wattirani jentoɗo ela noon mi hokka en ɗo hande sujet molanaɗo mi andi buyno ɗo no dara lan buyno ɗo kadi faama komi yewta kon buyno ɗo no andi donc heɗoɗo ela moƴƴa famon komi falama ko yewtude ko neeɓi yo ko neeɓi laamu Mamadi ngu ko depuis 31 décembre ko ɗum duwaɗe mentede taw waɗen ko hakkille men depuis 31 décembre 2024 Mamadi Doumbouya laamu makko on expire et désormais caduc depuis 31 décembre à partir de 31 décembre adde hande ko fewnude ɗon est ce que transition noon a o refondation ko ɓen ɗo refondation est ce que hakkude moɗon e Allah janno ko pays meɗen sinan séisme no waɗi leydi no dimbi si wona yimɓe ndiyan no yooli ɗum si wona yimɓe no fella si wona yimɓe no waridiri si wona yimɓe boutique woɓɓe no yehi sumi ko si faɗin piiji pankareji to woni ka leydi meɗen ini mi torike noon Allah yo Allah arude e sabaka jonde meɗen ɗo okka en polgal okka en laamu okka en ɓuttu ɓernde okka en changana en ko ɓuuri moƴƴude ka leydi meɗen ɗo fewno mi sakkinori ni meɗen mari ɗo ko musatalam komi faala e fof faamu harana min tu goto sago an noon si mi inni harana min tu goto koyon faamu an e oɗa si tawi ɗon mari woɓɓe waali ɓe findineɓe yo ɓe yimo ɓe jento moƴƴa par ce que si ɓe jentaki ɗum ɗo malgré ɓe aroye ɓe jentitoyo ɓaawo kono si ɓe tawama ka live ɗo hara ɓurtalam welde par ce que si ɓe jentike ɗo ɓe faama e moƴƴa komi yewtataɓe kon e kadi mi yiɗo yewtere nde mi addana fimuɗum ko tawata simi juinide onon tigui on weltato kono ɗon andi yewtereji gon to mi hendoto ɗum fiyo mi faamu mi ara mi yettina hara mi yewtay maniére fino famiro par ce que ɗo andi wonɓe ɓe laggine na yewtereji ɗi fof ɓe yewtata ka nder pays ton si ɓe yewti yewtereji min Fodé Image ko min tun ko min woni Fodé Image mais wonɓe ɓen yeeso Fodé Image wonɓe lamɓe ɗowde ɗino ɗuuɗi ko gonga noon mo ɗaɓɓutude mi ɗaɓɓitanay ko oɗa mi daranay ko oɗa mi daranay ko kala ko mi koye nanela mi jokka ɗum noon fiyo no mi waɗirta noon par ce que tagaɗo taɓarol oɗa taɓarol pullo taɓarol maninkajo taɓarol socojo si tawi ko gonga faaleɗa yo ñiibo e leydi lagine ni kala immiɗo dari darti ko on immeten ɓawo meɗo hande ko mbo anduɗen ɗo immiɓe dari darti ɓen ko Alagui Sellu e Aliou Ba e monsieur Sadio ɓeɗa hara ko opposant ɓe andaɓe ɓurɓe ɓen andede donc ko minata e fayamili mo noyi ko ɓen donc ko minata jamala Guinée on fewdo ɗo hiɗen traverse de hiɗen retournan mo andanɗa hoore muɗum si en wattana lila en fo en piyodira ɗo en fof meɗen yanen maayi ko honno wawata en yawtinde ɗo e dow jam ko en accu goto feƴƴama ɗiɗo feƴƴa en foppe en arta ñuk ko dambu kum hoggo innen en feƴƴe ɗon faami noon pularal ngal moƴƴa en yiiɗo balɗe ɗiɗi feƴƴuɗe ko tawata kanko Mamadi Doumbouya o immini ɗo délégation yeehi direct ka miniére ko suudu Amara Camara o yaltinoyi toon mbuuɗi woɓɓe ni 6 millions de dollars woɓɓe ni 4 millions ko andaɗe ɗum ɗo ko 8 millions de dollars ɗin 8 millions de dollars ji ɗon fewnude ɓe hendoyide est ce que on nani ɓe sanctionné Mamadi e Amara Camara ɓe sanctionnali mo ko on waɗi ɓe sanctionnam haray noon mbiɗa jaabi mbiɗa landi o ngallandata commentaire ji waɗano lanɗum noon harana yo ndaaro tun sikkon ko live tun argol pour fair player non ko ma mi landon question onon kadi landoɗo lan landoɗe lan mi landon donc ɗe balɗe ɗo mi yiiɗo e fayin par ce que aɗa ɗum noon mi yewta fisere koto seeɗa ko tawta toɓɓere nde nde yewtan fimuɗo suite gono toon inneteɗo africa guinée point com mi yino ɓe posti ɗum noon immorde ko kamɓe Mohamed Yasin yaadu ɓe maɓɓe e fala mi ala haalde fi maɓɓe ɓe limtude ɓe ɗo kono ɓe waɗi ɗo yewtere sen ɓendini hakkille en tawa ko penale maɓɓe ɗe no ɗuuɗi he Mamadi Doumbouya senerde makko
e ardiɓe ɓen e mairiɓe ɓen penale ko Allah waɗi kon e mabɓe janfaji ko ɓe faala ko wadde hore jama on ɓe sikkude jama on fo faama ɓe sikkude jama on ala hakkille jama no mari hakkille jama no mari needi jama no andi kono faala woro ɓe no natiri hedde ko foore penale mabɓe ɗen ko ɓe faala en hirno ɗum ɗum fino ɓe distribue bien-être de population lagine caabi ara non noon mi yewta en ɗo hunde wotere ko mawɓe yeyti lan noon ɓe innilan arano si yeetama ɓe innay yalti mamadi ka mini iɗa andi ko noni on yalti mamadi ɗon minni mi anda o kamɓe kadi ɓe anda o kono konko inna ɗo yalti mamadi na ɗum no inete yalti zéro yalti fus minni wo haray no wodi no on lanɗo arrêteɗo on lanɗo arrêteɗo hara o sammirte c'est à dire o jaɓɓorte mawbo o samnir o yaltira sarire ko ɗum mamadi ko waɗi kon ɗo mamadi jaka ko zéro jo mamadi jaka ko fenoro mamadi jaka ko neɗɗo monunɗa mamadi jaka ko fenoro mamadi ko neɗɗo mi haɗa tuynugol ko fenoro ko monunɗa komo wolata gonga komo gollitirta hakkille en fof meɗen e andi 31 décembre ɓe ari ɗo ɓe faminani 5 septembre ɓe ari ɗo ɓe faminani ko justice ɓe woni wadde iɗen andi injustice wonɗo wadde ka leydi meɗen o en fof meɗen e joni e wawi combattre ɗo hetten liberté meɗe o sayde yimɓe darren goto to wawata waɗe ɗum min tum mi wawata onon tum o wawata koyen jonnidir juuɗe meɗen o à partir de 6 septembre par ce que ko 21 septembre référendum votate à partir de 6 septembre boycotten fof immoɗen no hande kadi waɗen ko duwa ko ten gueroa o légitime si mamadi légitime mamadou harayi boni donc minata jamala guina on wattane hila moƴƴa moƴƴa ɗe balle ɗo en yiyay ɗo rimer ji no yalta ɗiɗo noon ɓe ndine no hakkille moƴƴa komi faala on ko yewdude rimer ji yalta e ɗe balle ɗo innugol paleyo nataka innugol alagui sellu e sidia touré alpha ko waɗi complot ari attaque pale on fi éliminugol mamadi dumboya wattane no yila nde toɓɓere komi faala on kon ɗo yewtude par ce que so wattana liila on famata komi faala on ko yewtude to ndaaru yeeso angol to to ndaaru komi faala on kon tun koyo ndaaru ande wawi destination ɓeɗo on saydinde ɓe faala wadde probléme o kamɓe mamadi no woodi ko ɓe ardirta no woodi ko ɓe fewtinta hakkille jama o mi yetike on ay min mi okkay mamadi dumboya mi okkay CNRD on fop ko ɓe hirno mi okkayɓe ko ɓe hirno billahi mi okkayɓe ko ɓe hirno mi okkay CNRD ko ɓe hirno andi ɗe balle ɗo fof mi wowi mi watti wode minna CNRD yani jama o sikka sama kala mi hollay CNRD ko on to ɓe suti mi hollay CNRD ko on to ɓe naɓata na ɓe wi ɓe anda kono laamu rewrata kono laamu transition naɓirte na ɓe indi ko menen fewjanta ɓe na ɓe inni ko minen yewtata ɓe na ɓe inni ko minen wajotoɓe ɓe famata ɓe gollitira ko ɓe faala ko ɓe acca ko ɓe faalaka kon henɗeɗo e men ɗo on yiyay dans les jours à venir komi yaltantaɓe ɗon mi yaltinirata ɓe goto goto par ce que ɓe sikkude déjà ko ɓe faala ko lanni ɓe waɗay tout possible fino mamadi luttira ko laamu ɓay ɓe yeytama dambuɗe ɗen fo hande kadi udditama fi o lutti ko laamu hande kadi ko tawtuɗo o wonɗo nder ton yaltintake mi hiwrike ɗo Amanatou Diallo merci beaucoup mi yiyay ɗon windi toujours partage dans pas de mes commentaires merci beaucoup miɗe weltani moƴƴa Amanatou Diallo merci beaucoup sachez que on est ensemble layiɗe kadi commentaire yimoro ni harata o weltana ko jippiro ko partage no mi wiri noon nane ɓeɗo hewtiɗo ɗi mbuudi ko ɓe haalnoɗo fi Amara Camara ko gonga ɓeɗe andi fi muɗum ko gonga mi addanama yewtere yen fop mum complètement ko gonga sellu kan king mbuuri ɗin ɗi hitano ko suudu ɗi ƴettano ɗi hiiɗano koye juuɗe Amara Camara ko suudu makko donc 8 millions de dollars o ɗum andi ɗum ko jelu frangine 8 millions de dollars ɗum andi ɗum ko jelu frangine ɗum ko 600 milliards de frangine 600 milliards hakkude mo yalla wata waɗande easy ne hakkude moɗon yalla 600 milliards de frangine ɗum wawata waɗande easy ji jeɗɗi ma joyi ko lagine ɗum wawi wadde mais kamɓe jamais ananataɓe o ananata jamais na ɗum mapini ɓe wona fino jamala guena on hettoro mapini ɓe kamɓe koye jiifaji maɓɓe ɗin heewi tun ko jiifaji maɓɓe ɗin waɗe tun koɓe faala ko ɗe balle ɗo mi wolno min Mamadi Doumbouya noon ɓe woni yarirde ni wonani duwira kono ɓay noon ɓe jaɓali gentoɗe noon famo moƴƴa moƴƴa komi faala on ko holude billahi Mamadi Doumbouya ko ngal ɓe afiri o ngal ɓe afiri ɓe yana e few ngal ɓe afiri o ngal ɓe afiri ɓe yana hewtiya L'Andera en Afrique en général, c'est comme ça, mais c'est un peu moins grave que chez nous. Vous savez qu'en Guinée, il n'y a même pas
un corps diplomatique, ça n'existe pas. Il n'y a pas un corps de magistrats au centre de l'État. Il n'y a pas un vrai état-major. C'est que celui qui est président, il nomme qui il veut au poste qu'il veut. Normalement, dans un pays normal, il va y avoir des ambassadeurs de profession, des ambassadeurs de métier, des diplomates de métier, qu'on peut sanctionner par mutation ou autre. Mais ce n'est pas au président de nommer les ambassadeurs. Mokhtar Kébé Selsi, merci beaucoup. Amanatou Diallo, merci beaucoup pour les cœurs. Odo Kadi Diallo Ousmane, merci beaucoup. Et Odo Kadi Fonso, merci. Ils existent, c'est leur fonction, c'est leur métier en quelque sorte. À la limite, on peut réserver au président de la République 5-10% de postes politiques. Comme ça se fait en France. Il y a des ambassadeurs professionnels. Au Sénégal, il y a des ambassadeurs professionnels. C'est des diplomates de carrière qui sont là, c'est leur métier. Donc, on a dit, c'est-à-dire, non n'importe qui doit gouverner Lady Meden. Lady Meden dit, non n'importe, Lady Meden dit, on des barques, Lady Meden dit, on dit, et quoi n'était con, il ressources minières qu'on a Lady Meden, Angé Lady Meden dit, ou dit, Marie Barque, Anna l'enfant, Aruna l'enfant, souci au projet qu'on était Simon de 2040, l'un des grands projets au monde entier. Hay enoku en projet ala inde raduna ko tawata minière wodi kanye ndo yaltinte hewti simandu ko lagine tun no wodi donc be toli jamala ginon je uduto hakkil merenki fami moƴƴa ande se jori kedo bedo se ngiri han légitimibe en yida e ballo be nanguri jama alpha konde kanko stayo nangino har ko maison centrale yite to nada kono bedo si be nangi a yitataake woni ko don problème gila honde funike menge muti gila honde habi marwana e muti gila honde be andas be wuri mas be wura benguli mabbe ni no tampi benguli mabbe no tampi fi mabbe no mijo fi mabbe est ce que be wuri hakkunde modon yalla ni billo ba be makko fe'ini su sabu susi biddo makko wona juuti ngo yewtere mais femme moƴƴa n'importe qui doit ka gouvernande leydi meɗen ko enen doit haldude forta kono ombo doit ardade ka leydi meɗen ko enen doit suɓade ko ombo ardato ka leydi meɗen haray noon o yafoto yewtere si juuti